achido ke thodie persecute uliro kiri kito tu tepo kusuku mefe seru mefe tinye seshe kusuk tu te ginye kusuku te tha mu te fe she ker pengununu ker tinye kato siro uke penyo fe uko uhrinunu timye tseleke ukim hidi sidi uko bu zke zanu koko tirako perinyo ko mu kunyo ke kriko jiu ki zigi gu ke tuo ke khase bali tuo sidi uke penyo fe putuo pu hrinunu timye tsese uke penyo fe hrinunu poe timye tsese poe tefu mutinu tsese uke penyo fe Jehovah nyetu ke vata iden nunu teje po tsese sidi poe tsekelie timye upie sunuse siro uke penyo fe Jehovah sibo hiki zivi tseko jiu utsa ke vi tsele ke tuo peteri pelhu pie sunuse tejiu mechonunu ke hiperbo siro ke vi mu ke sho sikelie sibo ri pelhuse uke penyo fe Jehovah timyo zevo idenjenuse pubusu jietse murugose bali ke tula mu uke penyo fe Jehovah timyo ki ntho tejenun hasi ke hupuri retsa tulie deri ke vi mu ke sho ke siwe no tselho su ke tse she no sen he she ta pe tu zo tu si ke chatselidio ke krie ke mesani pu ke kringu ke meje ki derizasi no tisonye nyunyogo semor ke sho ngu ke meje ke krie ke krosedi nyunyogo tsia ke zala pejewe yeko ke kro ngu ke meje sedi tieti so hari ngu ke lezo anyepu chedo yeko ke zedi nresho ke tsati haunu no yeko zebadi yeko retsaka sasa yeko chatasa yeko bu mfesidi yeko dojaka sali ke vi ke kro ke ko chataka suchi ke krinyipu ke tsetalinu nja putsu ke tuo baza fesidi nja putsu ke tuo ju yeko ke tokeri die per murenudi nreshuli de Siro nyipu associate pastor ke vizen ke tokeri die se kazaso ke tuo Anyipu ju siro kerenunu hiko kezedi nreshoba ketuo online nu hiko kinu ubautsuno kezedi nreshoba ketuo pette zebadi no crosser retsaka sasa hiko boom fesidi hiko dojaka sali kevi nguke meje ke kro tadaka suchi ke krinyipu temi ho ketsuka natsa upye mesidi bame no sokoshiri retsasa soko shiritsa ka sorosa nkino ka vo nguke mejesedi soko ritsuche ke krinyipu ju temi ho nke krimengu nchata futume no soko shiritsa temi ho nke kringu ke mejeri filya simodi utipe votume no soko shiritsa ka salasa soko bushiri rim fili ke vi putipo kalapia soko shiritsuche ke krinyipu hiko chedo ABCC mission jadu do pemudi mission ha lekasala mission hathola nipu heko chakasala mission hathoko ndipu ko no heko pethakas heko kipukes ko rakrakasadi in shobawe no ngumejidi heko hasa heko chepekoschi no shetenu temyatsa munipu temyemu ukepenyo fubu kezedi keperotu ketu unreshutu ketu fellowship how bagetu lots derike pumai vordi nipu ke perokatsa how dathewa muslanu anipu tie mission semon shotakatsa temyemu ke penyofodonu ke pechekata no new Jesus Christa ke tsepie how chika salakas dilike vi how tie sevodi ki ju peteki pusumor ke sho no mission sedi nke hu pelesa anipu tie nke hu no shitsenu chikasha mhato nzedi ke perogata worship how nipu nreshukata mhato how ginu sedeladi mission par more shukata
no hiko kruhisa hiko chatasa nke hubu anyepu uchaka sapie ntsukete nshukete nzeke perokete nzeke nusi nyepu mfesidi medonu tuliketo ke kroke kuangu ke meje kasuche anyepu missionwe matoke krim hemo hatom hatsoke kripoktui temiem hasim halesedi temie ke vike kuo temie dorke visedi chelia kete viemo nkinu parya nunri nkinu voria hasiuri nkinu voria mo anyepu cheli ke vike kuri nkinu voria ru nongu mejedi nkinu ke vor nun ka sarisedi nun hichir ke virisedi nke huritedi tie anyepu hikobu ke zedi no se hikopelle ke she pato hau tsepe zape chapie nzaputse ke me yeli ke tuo no ke kruke ko hasi nunerise tie nke huritje ke krie ke masanyepu hiko tie bahuri he missionary mi ko sedi mojunu voria uko ke lularim pe joe anyepu uko temi ka kravo mission field ko nutuo anyepu temi ho udziba me no sokoshiri nu tsepem se undu tupe lios temi ho ke tsken no tsri ke me jeba me no sokoshiri tsaka sor hros temi ho anyepu tsofke kri ho nime no tsofkonori ukri hisa upusa ungu me jesuche anyepu uki krukawa shezeri kawadi vodi nyepu liechketo nyepu ki krumengu shezeri mengu shezeri hata ulieto umhato mengu batio no sokonu nyepu ko sheri kruhi press japie ut presidi ubu nyepu kinu tukepelio ke kruke kunguli ke vi tedzari kapie ko tsuche anyepu chiusiro mission lie ko sheri se mozuno voria nyepu leshki pe medim hato tsuze ke tsa hakonu sheri evangelist hato tsuze ke tsa hakonu sheri no yalie krulie tie tiso ha zedi nyepu nke hu pete nyepu tie lietom yeko mission hatola nyepu nke ke kruke ko tsa nguke meje feba ke tsia haunu no nyoko ka tsaka lapie tie missionary me ko sheri mission lienu ko sheri tsuche anyepu tie tiso habu nza cheke me yekelie tiso tsuche no nyepu ndinu puke shutui dilie ke vi zaya ka zako piki de zivishi ke hako harir kradi nyepu no nguke meje teru kapie tie lienu tu ke mato tsuze ke hako ke lugi patogi chekasha hako lari teje mumpeje we yeko nyepu mato hako kapie njenum pelesdi kalakili Jesu Christa zanu po jovanki himeje melomu chaya we amen. Jesu Christa rakilio zano kenise peteke lusiawe. Ukehu executive pepi kesekim hedi jirio krenu fellowship ko tepfu ko mukresar ko kehu tatua parha kesala kemoki nipu zan he keresho kehu online nu kehu bazo kitua sepesiseya. Chazu dili kevi hudo kitanu hatsase kepesiseje kirio Tezunu missionary ke petapo zeketua la pesisaya leto hau tseketua me nipu die prokelie me morsha lesse tupie German chazu dilikevi hudo zasenu chasaya Takinyo ukihu mission hudoe dilikevi mhato zefeje hato haula missionary tseke vorko peteki lesepo ke yeseba mu petebu lesunu kakesu ko thulidi ke yesunu chasaya lesengu leke moho badaro hudo zeke fesilie morim hatsa hako thusenu chasaya we tapu teza mu chenyo takinyo nkre morikinu mieza taseu sepra tadio mission lie Zapingu dijie tekre moriti soja Zasuru mission lienu keze zapu tseke koza Zatenyu ntiki mhato tedze zapu tsekelie kemeye hua Muza telau missionary tseke tsetiki mirhi hua baro kasenu chaseyawe Zaseu Langlokso Baptist English School dijie mefe pengu nyu zanu Nichugo leseki fi Tsesetuadi ke pesivor ke zu kimhedi zapu tseke sogo pete peje chiri ke hupo buri zapu haunu ke kruhi sele ke vimye
hudo morilia thokoze ke fisile ke vi se pesise ya ke prenyo ko mi pola raka ni pudi krit thatua ABCC mission zadudo cherie zapu nunu thenye pemedi dilekevi zapum hathoje booklet mu envelope go se parba deri kepekromo ba ketala envelope ke yepie pete zile mote utse premier petebu nikiti kinu holari chaba mu nyetsile ke view nu nipu zapu tseche di chaseyawe mu nyezapu ko ke yepie meri bunulia thoko ke hupo January sewarivi niko pije Jesus Christ, His only Son, and a blessed Holy Spirit, distinct yet three in one. I believe there is forgiveness for everything we've done. That is why, all the more I will serve Him. I believe the Son of God was crucified upon the tree, laid within the borrowed tomb, not far from Calvary. I believe He rose up from the dead, alive for all to see. That is why, all the more I will serve Him. I have made my decision. I have stayed my claim. I have drawn a line in the sand. I won't be ashamed. With the world behind me and the cross before, by the grace of God, I will serve the Lord. I believe you must be born again. John 3:16 is true. The old life can be washed away, everything made new. I believe the love of God can somehow find its way to you. That is why, all the more I will serve Him. I have made my decision. I have stayed my claim. I have drawn a line in the sand. I won't be ashamed. With the world behind me and the cross before, by the grace of God, I will serve the Lord. I have made my decision. I have stayed my claim. I have drawn a line in the sand. I won't be ashamed. With the world behind me and the cross before, by the grace of God, I will serve. By the grace of God, I will serve the Lord. I have made my decision. I have stayed my claim. I have drawn a line in the sand. I won't be ashamed. With the world behind me and the cross before, by the grace of God, I will serve the Lord.
Jisu Krista o ke la ke liozanu ke nisedi ke pelemigo pete ke lusiawe. Puti ke me yebo tie ABCC mission Sunday idi ke pe projet mo puti haunu zaputse ke sepete peje aburi zaputsili ki vi puti haunu ke lila o ke penyefa tejeba. Puti haunu uko missionary kori rakrabawe uko kelhu ki vitho sedi nipu zaputsidi tetsuke kri katsunu missionary tsuke ba bateri rakraba nipu bu ko crosser nipu bu uko sedi hakazatsu solie tinna puti haunu ke dibu sedi kazasutishi katsa leba mu lever ke liu the choice ke dakatsa how lelie uko mi bateri lukatsa we ke dibu ke dayasi su ginu luya katsa su ri leka salye mu ko ki debure terokoshi temye tsukatsa ke todino prakasa uke penyofe temye tsukasunu bumhiedi bushiginu bumhiedi tsukatsa su ke todie ke prano presidi uko ngulye uko shiu bumhie bushimhie mu bumhiedi katsa hau buba katsu lero uko bu ke dakatsa silikivi ke kosu kabie uko katsa su buba kusome fe soru kerikito tutepgo kusome fe sorunu siro uke penyefe uko ushinunu temyetsilike hau uko shiu buba uke mhiedi katsa hau uke penyefegi attributes ki katsa kropo biasi halele katsa mingu mejele katsa mikrele si katsa suko buba mu uko ri su shiginu tsasa katsa sungulie Kachakatsunuri, Mukatodika Pranuri, Temye, Kradakatsa, su Busa, su Sedi Zaputsasa, Mutemye Kradakatsa, Uko, su Sipre. Temye Gakrari, Uke Penyafakidi, Sibo, Hasi Sibo, Sedi, Tejime Chun Tsusashi, Katsa, Katsoya, Mu Theology Prabakatsukiri, how debates Saya. Uke Penyafam, Hapatesi, Adamu Eve punye vo hau tsu teo za siro kidi sibo hau kabie teje me chun tsusi getze hau ketso ya ketso pete ke lali ketyo uko gi ke kubamo sala uko bu uke penyo fufule ketyo uke penyo fa uko tsuse getze uko bu suru krale ketyo la tsuse sibo kidi me chun badaga lero uke penyo fa hachabu la tsuse Adamu Eve unye bu tse hinu kesu unye uke penyefe dize mo keta so pekiesa tie uko Krista mi tsuketsunu uke penyefe ubu tsihe ketsugo uko tsitaro uke penyefe pejoli vime uko tie keta ketsu hau kabie uko tsisa uko tsihi nu ketsu tsutiori tsuhori su uko giba mu uko tsitaro uke penyefe nimo tsita ketsu su ngulivi Tichie krigenye mese vokataki William Carey igatsupo tie uko po se father of the modern missionary sia po kakrami po Baptist ke hukipo no pastor Ritza mo po pomhasi bahuri mi die progetsa zatie pomhasi rkradi po tuye koritsa ya po reformers po social reformers po vordi indiano tie uko history no priyagatsa hindu mie po shedaro ukimi sadi keze teya ukimi fa medzbalyo zoshiri keze tewaya gatsa po vordi su biepetzewa gatsa sati how abolish suwa gatsa uko po jesido po cultural anthropologist po temye je risia temye je prayer mupo uko che Kolkata no Sirampur University igetsuri puto peshesa William Carey tichekere die kataki po vodi piku tsia kaza kipono hatsa tichi hoshe po tenyulele sidi punyo tenyi tiche nyepo kreteni di hetata penguje William Carey lesaki bono bobo kapatatsa musibadi po Baptist ke kipono pastor tsa
ที่จริงยี่ปัวคริสเตียนดีฮิตเฟสเซเจียปัวอินเดียนูวอร์ดีอินเดียนูโกกาตานูซิรัมปูอีกจะเทศปุนูลูสิดีปัวเชื่อจับปุตสเสดจานุกีจับปุตสเสดเลียเดี๋ยวปัวจับปุตสชักเรียเบงกอลีเดียพระเสดเลียปัวเดียสูพระลีดีไบเบิลทุยเยสเปียเบงกอลีนุสเสโอริอาริพระลีสิดีทุยเยสเปียโอริอานุสเสมาราธีอาสามิสมูสันสกฤตไบเบิลทุยเยสเปียดีฮักนุสเสเลียสิโรเดียฮักอริบิโซกโมเดียกคริสเมเฟเทฟนูque tole so tu yet so le que ce ngulie pour missionary ce diodi mission board ki pu que ki themie ko pokreda no kim hidi vo indiano zapu chu tyo mori missionary chu tyo ba ga india se tetse que chose se po der romeri que kri que ce shoya que ce na po no kim hidi vo sunu zapu chu tyo di mpe le ga que ce su se di pokre mu pubu vom Deri pue vodio ketze putio pupe pilie. Mu ket da ketzu pu vodio di ket dali di vor. Mu vor di zapu ket zatsuse ketze ukungulie. Tie ket da ketzu ginu uke penyofen ni motsu wali vi ketze uko macha kinye keretsusune ba. Uke penyoferi runnu mota ketze uko pu vakinye hatsusudi runnu mota ketze sungulie. Gerkito to tesoru kuso pengununu tetaki me hosoro hamidi tubiba. Jehovah kizugi kelhuko, rosotor keta mu uko kele kemedoko, rishotor keta nguse. Shite Jehovah putyo uko tsupye kidze haugi ketse lepye runumo, mu punu tseta. Sla Jehovah she atyo tsekese temye hako. 기저주 기누 페카 페즈와토 테미엔 하츠 무쿠뇨 구게토 무티크리기 티라코리 아이 우고 츠스디 르누모테 이타 데리 노아 제호바 미기 부크레플리에 우고 하기메 호소로 게토디에 하우 프로솔리로 우게 베뉴페 테미에 츠스디 르누모게타 보스 부스 게크라디노 리그레치 Teni dinu runnu mo ketze hayo. Uko chie mu chie puya ketze runnu mo ketze hoki zase ketze ale. Mu ke penyofe punu tseta ketze. Pumelu tse chada ketze su pusa. Temi kel huha. Uke penyofe nitsili modaro. Uke penyofe ugi runnu motatyo. Mu pumelu tse chada do ketze ketodi hoki nungulie. Ke kradinu. Verse hayoha hakim hidi tubiba. The Lord saw that the wickedness of man was great in earth. Temi shotora ketze kidzahanu. Temi shotora ketze su pusa. Musidi. Temi kelle keme dogo pette. Hutora ketze. Sila uke penyefa runumo toradi. Kidzu pekkawa dio ketze. Temi shokesla kunyo gori. Mu kidzunu kelhu petteri. Pekkawa dio ketze posu pepilie. Deri mipo. Noah uke penyefa krefledi. Kidzu puginu temye kelhu puginu kelasa. Matthew Henry commentary nu puketze. Uke penyefa temye tsusudi petzenu mehobada mo sidi pusa. Deri pue temye tsusudi perugo deri temye pubiekarazawa mu pu pestewa ketze su Matthew Henry's commentary nu pusa. John Calvin ri puketze. Po regret sada ketze, po runnu mota ketze hawe. Kepumagi punika moto tsewada ketze su sedi pusa. Chedokinu za tekra hoyovo ketakinu morgue shovola tavatiele North Police Station nutyo. Mipo dubasa mipo vodi police ko buchu punyo tele nu ketze su pu. Sidi po fonsidi punyo bunye ke giba ketze su rennasa. Mu pue tsili ki view tse ke pekiedo idi punyo rtseba ketze su rennasa di.
Pukru punyo keze shodaro, mori punyo pukrunika motswaro, kid deburi pukrubu halere, punutse chabadisi keze how leba, how sedi, jie uke penyofe temye tsisidi, runumoda keze, suze kemedzili kenze, uke penyofe sekiri runumoko kata su ngulie. Tsakinyu, uke penyofe kidi runumota si keze. So Samuel Kiriu, to take care pengu kusokera mukera puki procession ngulito. So she Jehovah die Samuel Kivordi puki, a sol pie ke dit tsakes la arnumote. Pue a sheke me jinunu chishete, di a die kakesoko zemote, sita. Shitze Samuel sula punimo seta, sidi pu tiziza pete Jehovah ki krabatso. Uke penyofe Samuel ke dabie ke ditse ke se puken hebie ke ditse ke se Saul ke dabie ke ditse ke se por numo ke ta su puse he regret ke se runumo tor ke ta ki di runumo ta ga lero Saul we uke penyofe dize mota Amalekites ko pekka lotso wan nu ke se pitsu shirin hechu shiri kiri pete ha Amalekites vietsia katse pette pekawanu katse su pusa deri solwe agat Amalekite ko ke diu shiro kitsakiri ke vikhe ko pette pekulale mu ke diu agat bunuri thulie katse su ngulie salau ke penyafa numota Samuel we tiziza pette u ke penyafa ki pumejemelo sola deri u ke penyafa runumotor katala porque Jovale mokata su ngulie. John Piper pugetze. Uke penyofe sol ke kristo getze suri siba sidipu. Mu ke dupo vordisi getze suri siba. Deri getze tonu putu olero. Ke dimi po febe bate mu anu ke dimo getze John Piper we sidipu se. Tie ugori hu getze nu. Uke penyofe diego zeli modi utio ukru utio ke nigo tsabada mo kisi uko ketso preseke chaseu ro uke penyofe runnu motalivi mori punilivi ketsa su tie Krista Mikel hutse ketsunu uke penyofe uko bu punyotste uko ke dabie Krista mi tsese tie nomo a uko ke dipo ke dayaga Sibo, Sibo ler ukom hodzunu badi rietsen mori makivike ukom hodzunu ari pie uko vietslin tayamo mosi uko katsoseke uke penyofe ubutse hinu getsu tsatayamo kisi korimie ko keriu to take care kusokera senu ke doketse nigi vorketsuko migi vor yakazakozo Deri uke penyofe se ke dietozo mu po nyeko hele ke vi jepie nyeko ke dolil ho. Siketsu wona ke doketsu ke vorki po nyibu hele ke tyo ke ko ka nyetsutyo. Uko dopi morim hakesho hodzunu ke baki uko kim hitayaga. Uke penyofe fili yamo mosi. Uko ke lu hao. Uke penyofe bu runnu motade mo kisi. Mo punili tusi ketze uko kelhu hao ketso kesasake. Mati tu te mefe pengu mefe senu. We uke penyofe nitsili eliro. Shiyazemu no kituki vi ke dietopo. Nom hake duyogi ri dieto balite. A mbum hake gram hoke zatsutyo. Vor nyepuze ni batalie. Uke penyofe bu ugi sitomo runumotatusi ketze. Uko ketso sake. Hato ketsu no livi kazao no livi. Administrator livi, mori kike cho livi. Kike kro livi, gari ke seu livi. No tie uke penyefe mission kan tsikesu no. No mato tsutu yama mosi. Ke da ketsu uke penyefe mozunu putu yama mosi. Tie uko ketso presake. Uke penyefe bu nibali ketyo. So, hacha se kazasana kazatonu.
cha keriu we uke penyefer krile morsho mati tu teme fe kinye kuso sere sorunu no sere te taki me osoro tejo kaza tosa uke penyefer krikeliu sidipu Kepatau tejo nu kakesadie kiu kazatoga sita site jisue shiepuki no melu petese mun ke hiro petese mun nu petese nipu ke penyefer kremu hulije si hauha kakesadie kazato mu gerietozo tie die kapie uko ketsa kazato mu gerietozo uke penyefer kriketsu Tie uke penyefaki hake kriho kriko taya mo kisi uko die kakasa kazato me hodi uke penyefa krileke chakinyu uke penyefa hidil huleke efesako tute pengu kuso tenye no te taki me hosoro sala sikim hekoze mapuri tsuhe nyeko tizi tietzewe ziru Jewe nye nipu la jete, ke jew ni nyoko tsudi lulie. Tie uke penyefem hidi lulie morsho ketze, uko ki pusa. Christian movie bo. What would Jesus do? Uke penyefe ke dipo tsudu, ke dipo mito ga ketze, movie bo baya. Sunu, hapo piers oshiri, jisu manutize, hau ke daro, ki uke dado ga ketze, si ketze movie bo no. Uko petagasa, uko bu, titekel hunu, hake hubo tseke pinu, unno mi yegatsunu, uzio shodale vigetsegonu. Morim hatobo, vorgetsunu, jisue kiuke dadesi getze, su uko dodzeke. Tella nu, budiu kabali morsho getze. Uko getolesu kabie, uko chatatsuya. Tie, mahosoro, Mati tu te gerte fe gerte nyunu. Shitze jisu buki noki di akim hake viu ze ke zoyaga. Ke viu se mi purabizo. No ke rinu lena liro. De kake seko zili je sisa. Uko bu ke da ke tsunu. Ke ri ke da do liro. De kake seko zili nu sidi. Uko kipu. Tie nomo a ke da ke tsunu. Chuba. Uko ke dipo ke dayasi, uke penyofe sanadi ke daleke, ke todie ko bu uko chatadi, budie kake sugo jeda modi, budie kake sugo zelidi, nipu bu uko gi nu punilye muchi yazemu kitu ki viu idi, uko kile kitu, nipu bu uko pete krosa tina, nipu peje ke ze ke chatslido. Christi tu yakaza ke masake krinyepu. Non tuan triginu temi tsasa heko mi po ketsa tsasa heko nipu tiem hodzunu kim hedil huyasi heko bu heko ketso ka sasakje tie heko kedda ketsunu kedipu kedda yasi heko bu heko ketso ka sasakje heko hodzunu ke kratu demo kisi no heko ke jo vasidi heko chata ka sasakje Tie hikobu modzunu lileke satsidi nyonyotsudilhu. Nipu suginu tajabu hikogivor. Mun diliki vibu chazu palekituri. No ke krokasije. Kezeke pekron shokilila ke tejipientia. Diego ginu no zayetsle. Mun Diego ginu nyonyokorotsusekilitsije. Kelakili Nazare Jesu Christazanu. Apro Jehovan ki amejemelosiawe. Amen.